tahono gededa mangan ita. Ya falu kami may buada de zo aya ya ita Yesu Keriso. Ba faumasi lo walangi ama. Ba faabes sa gehehan amonia. Iyadu. Iramay na ni umasya ba Keriso Yesu. Taromani lo walangi. Sito bali bereuhu ba minggu reformasi kada bazima kanre. Teala ya mori bazura yobi faza fabulu arua. Ngabwa si Sara irugi zi imaneli niya. Baite mali Yehova yobi imane. Uila bala hadia ia site bay na uga. Aba bala tadaw site bay afalua. Hanihaso baluga tada lo walangi ni hasam betada anda. Adra uwa aba bala tada anda. Ngawala site bay aboto badadagu. Sila uila betahaga. Bafondondongo alaha ya odo zihede. Da usofuhau bafaha undao. Haturiama nirongo gumege. Ba iya banoi ila haragu. Anda ufuliligu. Bamangesa dadagu. Bagabu-gabu tou. Babanawu irugidao manganra itang. So hagalaw Yehova lo walangima. Ginata sino amu alaga khema. Menote gakama babombaso taroma lima adre baginato. Bahiza ama basi mai futu edo nama erenusi. Ada ya situ bali ohita de lo walangi badarumali ande khema ya aga samati khe. Ada ma ande faham ra aga mori baba ha khe. Dedau. Babe khema ba ahon dedau. Irege tarumali ande dan yatula mo urakan aga kenia bafaluhan aga bangorifi bazi otaraya iya fahal aga to Yesu meo masiga mafondo nongoliu iyadu iramay na batalifusan yo masya baka Keriso Yesu waway tafefu shalom taanda so hagala batasuno lo walangi me bazi ke andre notola faluha ita notola obu-abu dededa babangun rasi omoni amoni bakelo walangi batera-tera mana me bazimangke ande tola tatera tada ngaluo siseki ngaluo sebuah kedaya ita ni asamati ni Keriso si sobaguli dana adre baba nera tada reformasi lima ngautu afitu fahe waara. Rama ina ni omasyo baka Keriso Yesu. Reformasi ni Dania Martin Luther bagana tafana. Tetan resai gaya he ibisa babundraw afamati ni Keriso. Baba mohoni he ibisa ena dane famati ni Keriso adra faudu ia basumasi lo walangi. Irege itugu mu arota ita baba mati bahro walani te fau dugai bazima ane taromani lo walangi ifaha ita he ibisa gai baba mati sino alua baba auri genoni lo walangi sotei iopi tentu ira ama inang no taila bahkan asese gai ta irenusi daromali ade. No aboto badodada he ibisa ba auri yobi ade bawa mati nia tanufuna romalani. Na tafai gi moroi furi bapak ibu bafazan nia sisara bada ihauga izarazara kheda ba ibu tohi badodada. Va yobi ade no samesa ni hasatula iya. Niha sadala dada sangata ufi lo walangi basa ngogorofi silesui ya. Bahkan bangabuania siwalu dan ia bafaza sara ado ifaduhu asama salo walangi vayobi andre noni hasatula dada bale faria baba mati khelo walangi hiza ira ama ina
fale-fale nia kelobalangi ande letola iheta ia moroi bangabale ba abut ande na tarongorongo behe de zauma itu gu ahata ita kelobalangi itu gu aro ita kenia maka itu gu oya gei wa abu dede zifalu khaya ita si mana gei zanua baba auri obi andai ramaina ya baba lefarinia baba atula baba adala dadania baba mati nia kelobalangi oya zolohia iya oya wa abu dede zifalu khaya iya bahkan atafaigi iramaina baba auri obi ande faluha ia mama kau sabena-bena fefu go khetania haratonia ataya basi sabata iraunonia ira ama ina ahori mate si pahumu khania larai ia la eroga ia bahkan safuriania fo omonia fo ngambatania bapak ibu irai ia bahkan ielifi lo walanginia ira ama ina ni omasi eba keriso Yesu tentu na tahau geta angerai geta deda salua baba auri genoni lo walangi yobi andre maka umane tula manu tamane lesagu hegu baba nangka ya iya tebai ulawa urai lo walangi hana itu gu ahata da okhania itu gu mamakin da okhania ba itu gu oya inga bale ba abudut na era da baba aniha bapak ibu tola mana ta anu fuge he ibisa wa atule ba fa omasi lo walangi bani asamati khania hizai salua baba auri yobi ande ira ama ina leto bali fo furinia baba mati baba ngata ufi lo walani ihala khania dada sisaki ihala khania famalalini gera era ibohoni wangerangirania moroi baba ngerangiraniha sito oleya ina andra ba ibe ube etei zito bali tei badaro mali lo walangi ande famuhuni hadian ni bohoni si tefau du badaro mali lo walangi ande hiya da famuhuni fangerangera si otarayobi iheta ia more baba angera-ngera more baba aniha ihale khania fangerangera si seki ihale khania fangerangera baba aboto badede hadia somasi lo walangi sehingga bapak ibu lei anu fuge sae hesowa atule lo walangi hesowa omasi lo walangi baba aurinia hana me aboto pada dunia di balik penderitaan bagero hawa oya ba abu dede ade sogo hita dede lo walangi baba auri genoni maniha sama Andre famohoni fangerangera sino ifahal ita yobiane data halu kheda gaya ita ni hasomati data heta ita moroi bagera era babo angeraiga babo anafuga hadia iya hezo so otarai hezo wa atule de lo balangi baba auri sifalu khaya ita hana ira ama ina me itema ia kheda tu hodar malia de imane tola ifalua fefu hadia ia lo walangi Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu ya. Tola ifalua fefu hadia ia lo walangi Sarah tuho mege imane tola ifalua fefu hadia ia lo walangi Sarah ande faduku wa atule bafa asawanya haiwa bangabuan ya si Efa bangabuan ya si dua irugizi Efa imane uila wala hadia ia si tebain ra uga
Baba letade site bai evalua. Hani hanso malugate de lowalangi ni hasad betade ando. Ada wa baba letade ando ngawala site bai aboto badadagu sile uila beta hege. Ba fondondongo ala kaya odo si hede. Da usofu heu. Ba efaha ndako. Ira ama ina ba kekeriso Yesu. Bangawan ya si dua irugi si efa ade. Ibo toki si bai badadada he ibisa gofanewa lala pamati sino alua baba auri yobi. Bangawala pamakau, bangawala volohi si palu kaya ia. Lei ohe ia baba abu pamati. Hiza i. Moroi baba makau anu. Moroi baba abu dede anu. Itugu i hate ia. Helowala. Itugu i aro baba matinia helowalani. Elohanya ira amainam. Salua baba auri yobi ade. I ohe ia baba aboto badede. He ibisa va abele ba fa asalawan malan. Hayo badege uila bala hadia ia site bain raug. Ifatuhu IBR satu pengakuan bahwa fa abele walangi andeno si druhu ia. Iregele hadai site bain sa ifalua. Baba fefu hadia ia zalua baguli dana ade. Noso ia bagama terewa lomala. Ira ama ina baka keriso Yesu. Faduku dedegu wa fefu ya ita ni hasamanti banahia ade. Asese gui faluka ita ba abu dede ba famakau. Simane sino alua khayobi ade. Oh yang abale molohi. Oh yang abale ba abu dede. Oh yang abale ba makau si faluka ya ita. Hewa aina tafai gi bapai bu famakau fa abu dede si faluka luka ya ita andre ba oi fa belu ya fa baba ba abu dede gu fa baba gi ba abu dede bapa ibu hawa atau ita banahnya hizai si tobali anu fulah ita bangawala ba abu dede andre bangawala ba makau andre he ibisa ita bawa nema ya. Bagaimana kita meresponi penderitaan sarwaan asese ni hasamati ira ama ina bangawala ba abu dede bangawala zifalu kaya ira la ano fuge he ibisa wa atula dede wala la ano fuge he ibisa wa omasi walangi baniha sama tiga kenia hana wa alua baba auri guda e masu ayo no o ezomasi lo malangi no auri fai gada romani lo malangi no o goroisa lo malangi bahana wa otehege alua wa abu dede ande hana otehege alua ke gowa makau simane dae ira ama ina ni omasi eba keriso Yesu. Fangerangera si mane dae ni tegu ya ita badaro maliat. Dae ni faha yobi andre ya ita iwa heta khau dae. Roi fangerangera si mane dae. Hana fehede ma fangerangera si mane dae. No fehede niha sambu famati. No fehede niha samba aboto badede walau walangi ande tola ifalua fefu hadia iya no idumai gehe dayobi bapak ibu wa bangawale wa mati ade wa bangawale wa abu dede ande le tobali fo furi wa mati nia khlowalan data hale kheda
Data ohege pangeran-ngira dae. Data bohoni pangeran-ngira wa anihada. Ta iaga nahia siseki. Pangeran-ngira siseki. Bawa ne maaf fefu hadia salwa ada. Hefa abu dede, hefa omuso dede. Tamte maa ia moroi baba omasi lobalani. Irege moroi bada dania bapak ibu. Bazalua he dabongi bama tola tafaduhu he ibisa ba atule bafa asalawa lobalani. Simane ni wa ania ba zura 2 Korinto faza efa ngabua niasi felebitu hayo ada. Fama kauda andesan sila arara sila abele-bele bai asoge ke dalah kemisebua sila aitu irege fahuna. Wa fefu ngabalo mamakau fa abda si falu khayaitan ketika lefara ita baba netena baba mati kelobalangi maka i ohe ita i amualaga keda wa umsodede sila aitu si otari lobalangi. 2 imane tu homegetola ifalua fefu hadia ia lobalangi 2 anda aro eba matime si fau fangesadada. Daya dani ramaina tola tafaigia bangabua silima basi ena. Fa aboto badadeyobi he ibisa ba asalawa ba fa atula lobalangi anda. Itema ia ba ifaduhu agai balala ba matinia. Andra ba imane bangabuannya silima haturia menirongo gumege ba ia bano iila herego ilwahania. Ifaduhu ba famatinia ba fa aboto badadania lobalangi. Tinga habaduria sino irongo. Tenga habaduria ni rongonia bani hamisa hizai no faluha ia khania bano irasoi he ibisa wa asalawa bafa atule ande si otari lobalangi moroi bangabale hadia ia zifaluha ia bangabale bamakau fa abudade zifaluha ia le ilulu ia lobalangi baba atekiko hizai i abala ayobi andre baba naga sama ande irege itugumu arota ia baba mati simane ni wa enia me ibee zitobali famanuzu dadania fo omonia baba ngeroge lo balangi hayo bada sisaki andre banota tema bahadia tatimba zile sahi no sabua fehe de fangarodede sabele-bele da akhiyobi vabangabale zalua ande fa abudade si falu kaya ia le mangiba dadania le abu dadania hana mefaduhu dadania le itehe te kiko bate ala ba orinya lo balani faaru dede baba mati bakal lo balani gaira ama ina ifaha ita ena aboto badede hani ha ita tanufana lobalangi bahani hagai lobalangi baba aurida ya ita zamusana dahazi no alua khayobi andre bangabua si eno anehe si baia baginata sinonumalo no irai amo fuli he ibisa wa atula lobalangi baba aurinia da azino amai dola fangiba dadania ira amaina mangiba dadania baba abala bafa asalawa lobalangi andrama iwa banga wasi eno ufuli ligu bama ngesa dedeku elohani aboto badadania wanosi fasala ia bagira era dedenia andre ba ifabu ugai wa mangesa dadania tanufena lobalani itu uga badel ba iwa bagabu-gabu banabu ira ama ina dalam bahasa Indonesia lebih tegas iwa ibada dengan menyesal aku duduk
dalam debu dan abu. Bapa auri dono Gizraeli, debu mana bu ande, la artikan ia sebagai sebuah tanda penyesalan. Ya. Tanda baso ita banahia fa abu dada berba amate, batan ragui fangisa dada, fangide-ngide etanufana lumalani. Ihala nahiada ayo bi ade. Moda dau ia badado mada ide-ide ia tanufana lumalani. I andro vangefa si o tarai lumalani. Ira ama ina ni omasia baka keriso Yesu. Dozi sino aboto badado lumalani. Maka hasabale no arode dunia baba mati. Fa arode de baba mati anda te faduhu ia baba le farai ita. Baba wana tena kelobalangi. Banga bale hadernya zifalu kaya ita. Hefa omsodede. Hefa abudede. Hefa banga bale dan nobuenia afif. Ni hasino aroba mamati. Iila metarunia tanufana robalani. Le ayu ia baba ngubaka hadiah ia so ambeta ia baba malua so masi robalani. Le alawa ia baba nganda fangefa tanufana robalani. Le ayu ia baba nganda baba fangefa hore baba malu zala sino ifalua silo faudu bazo masi robalani. Hana ira ama ina memoroi pada odania faluha ia vangefa bafa mohoni fa aure irege faluha ia gaidania fa sodada si otarai lo balani si mane sino alua baba aure yobi ane banga bale mama kau si faluha ia le mangi pada dania aro ia baba mati i otot nafu lo balani hade zalwa kenia faluha ia baba sodada ba ibe kenia wa ohaho dada lo balani. Maakhe ande ira ama ina. Ngalu reformasi keda ya ita niha samati. Inata baba nerata da hebisa pamohoni. Sino la falua ira inoni lo balani. Salah satunya Martin Luther badahun 1500 afelemito. Ya. Famohoni sino ifalua sino idunia Martin Luther ande. Modane-dane ia he ibisa pamodro vamatin ha kariso he ibisa ina dane-dane vamatin ha kariso ande lamangi ba ira mori badaru mali bale farai ira gai mori baba madua somasi balani data ohege ba mohoni da ya data hal kheda fa mohoni anda sinola fo ber ira enoni lo balani luono basino ibe duma-duma kheda gai yo bibazima ke ande ena utaheta ita moroi baba ngabalo vehede sila selki moroi baba ngera-ngera sila autula sila paudu bazonga sila balangi taheta ita baba ngera-ngera fa andiha ta iago fa ngera-ngera si bohong si te paudu bazonga sila balangi irege dania ira ama ina so heda alua baba aurida fa mohoni fa auri fo amuata batera teramane famohoni famati irege itu bu aro ita baba menetena helawalani ya itolo ita soaya badaromani ande manganu ita so hagalo daromani sino fa haga mas soaya maande ke ya uga botoki na saya badadema ba abele anda aga baba malua baba morifai ga ya baba auri irege faluhan raga ma sodada ba fangorifi bazi otarenda uga yadu